Hallelujah. Praise the Lord. Haino hai shep kaham, zora kaham, kaitoro. Bini kong bay kuplong nani bagay. Fadi ke tinimbo kaito ni kogo kuplong ang layana. Hallelujah. Kaito kaham, bini khairok ma, hamzak ma, bay flya. Network slow ni bagay ani bukhok bay khorang milia phanangi mano. But kunjo keker khanadi khanana sanangkogo ani bukhok bay milia phano no problem. Hallelujah. Tini bo kaitor sono bless khlai nai. Tini bo kaitor sono kuplong khlai nai. Ready mang nable. Tongno ready hinke. Fadi pal ke sing kaitor na hambai relayana. Ozora kaham no man mani bagay. Hallelujah. Oh shekeri ma shotoko yorobas tekeri. Thank you Lord. Kaham ini khairok ma hamzak ma pai flya. Ozora kaham nangre mani Lord. Aboni bagay jana hambai. Thank you Holy Spirit in the presence ni bagay. Afan internet submit khlai ozora no. Prangli nang Lord. Tebo kothuk ke. Hakya fasang teibo. Keplai ke ya preshe manani. Tendini mung tebo sung sasaka lobjar mani bagay Lord. Afa zora nini si. Nintani afaro. Keplai Jesu ni mung bagay sa afan nintani. Submit khlai. Te ya afaro. Amen. Amen. Hallelujah. So, faibi sengkai tu ni kok bay kuplong layana. Kisi siya no zora na lay nay. Pia kebang maka serang lay nay. Hallelujah. Sengzoto no krog layana. Luke chapter 19. Luke chapter 19. Verse 11 na simi. Ang one by one na liya do. Tangla zora kabang nang nay. Narok gana Bible na di. Ang oze rung tongma. Yesu Christus hamani. Obona ang sukruboy sana tangi tongo. Te kaitor baitang sano perangna tangi tongo through Holy Spirit. Naidi khoroksa raja mane soy mane raja enggei bini hawa kipilna ni bagai mane raja engna ni bagai botte kaisa hawa thangka ni sau. Hallelujah. Raja engna ni bagai mane raja ni atam na abo abhishek dahan atam ni sanai. Okay, officially raja engna ni bagai bo kaisa thayo thana ni nangai tongkha. So thangani salai sekang botam khlai kya dozona bini seleng rokno ringkha ni sau. Dozona bini seleng rokno ringai rangsak ni rang khoksa ya farka ni sau. Kalaisa kok bai ke rangsak belap kaisa ya farka. Khorok busik seleng no dozona seleng no. Hallelujah. Piaba o raja ang tam boja tangi dong gereng sa thayo tangi tongo raja ngai bini haw ki filna ni bagay. Thangna ni slai sekang bini seleng dozona na ringkha rangsak ni rang khoksa ka ya farklangka. Haika rangsak belap kaisa ya farklangka. Ritam dagi kha obono norok bepar thangai Haikaba obor norok multiply khlai di tebo kebang khlai di obobai aji ui tebo kebang ka aji sogli norok abhai hnai bini seleng rok no dagi ui kelangkha phiaba bini seleng rok kisapana sajagya borajang theng kisapana sajagya
Abahai wan sugino aje dozona seleng rok rangsak ni rang khoksa ke kelangjak nai rok tam khlai laikya jani ja paritei samung khlai laikya salcha hain hai aje raja ongna bagoi thangnai tei kaisa thayo a raja bo kifil phaikya nogo raja ngei keplai ngei jephor raja ngei keplai ngei kifili phaikya hallelujah bini seleng rok no ringkha ringhordi aje rangsak ni rang khoksa ang je yafar klangmane seleng rok no tufadiane bwskango obahake jefro ringhori tu phaikya khoroksa sakangei phaikya rajani thanio bugra nang khoksa klangma bai ang khoksi ajikha mane nang belap kaisa klangma bai ang tei 10 ta ajikha 1 টাকা klangmani ang 10 টাকা ajikha nei bugrani thanio yafar phaikya bini aji mano hake bugra tam saka a raja tam saka nang seleng kaham nang 10 ta city haikaba town khungsini 10 ta town ni nang barjana sidi malik ong sidi nang ani bono 10 ta town yafari rekha te khoroksa phaikya te khoroksa phaiei bugra nang khoksa kelangma bai ang khokba ajikha haikaba nang 1 টাকা kelangma bai ang 5 টাকা ajikha afro bugra tam saka raja tam saka nang seleng kaham nang khungba city haikaba town ni malik ong sidi ni bono yafari rekha yagulote khoroksa phaikya phai 1 টাকা yafarjak mano 1 টাকা no rajan thani yafar phaikya nang belai kheno bokha hamya raja nini yafar nang sekprawai nao aboni bagai ang nini rangno ri busugo khawai tonkha bairok thangka ke nang sajai engnaisi jolijak naisi abhai hnei raja no sa hamya sawoi a khoksa yafari phaikya afro raja saka nini kokbai yang no khawano nangano asuk sa hamya ni siungke tangi nang lakai phano riya sud bai asol bai ke angman khamobla abhai hnei arang khoksa ni binarani segei naka hakaba nawitam saka yafari redi o 10 টাকা ajinai no khoksa bai khoksi ajinai no yafari redi abhai hnei aje gobang ajinai no yafari rekha anisa kebo 10 jon ani yafari klangmani khorok tamse phayo te 7 jon roke kis krikya sawi nungi again pai rekhi baikya khoroksa 1 টাকা ni 10 ta ajikha te khoroksa 1 টাকা ni 5 ta ajikha te khoroksa ka 1 টাকা ba 1 টাকা tonkha te bo abahai mani bagai mungsa khlayan bagai bini 1 টাকা na nawi 10 টাকা ajinai no yafari jakha norok already title no khana ang pore shwana tabugle kaisa bible verse pore nai Luke chapter 19 hallelujah arasang verse tam 9 okay verse 26 sungnogo the king replied and to those who use well what they are given even more will be given but from those who do nothing even what little they have will be taken away liso tamlo khajaga Gwnangno ke teibo rwjakna hinui sao kwrwini ke segi najakna hinui sao hallelujah srwngjaknai tamo tabuk
nini gift tongo kaito nono yafarmani o gift no nung maganang taklay di baksa phwrwngnai baksa rango chubanai baksa hamjak thiniwo baksa naikol thiniwo baksa tamnai kwbangma jani jachini jotoni gift tongo a gift no hain khiklaita tondi a gift no hain magnang khlaita tondi use khlaidi ang personally kaitor bayani clear mani tamo bini kok no sukrubui sanai hakaba teach khlainai kaitor ana abono gift ro a gift no ang utilize khlai tongo live of phayo nke tamnai bible study group khlayo actually obo ani kahamnang phungnan bagiya kaitor dagi mani barjana ang fulfill khlai tongo ang mungsasang mane man beton koroksa sungsani pastor hingese beton no grzago akaba mungsasak ya farzago ang tam ya farzak nothing mungsapano ya haibang tangi ako samono khlai tong okay daily busy ingai mane bible study ampore haina hai tamnai live of phayo haina hai personal contact lai kuma tei fellowship ba kuya mana man mungsasagang okay amman mani bagi dan khlai tong no sansari boragana tamriya doesn't matter kaitorana gift rakha o gift nang utilize khlai tong hallelujah praise the lord okay jiten nang bai thang ma sai menya na I am not a pastor ang pastor buya evangelist buya but kuno mungsasak mane mung tuijak aba hai borok ya ang just simple nang hai borok no just simple jaja okay rangaji na bagai dokan tongani ang dokan ro hallelujah main nini gift tam kaito non tam yafar a gift abro nang utilize ma khlainai praise the lord tangin male khoksa yafar jago jotono khoksa yafar jak kaisa gift yafar jak kaitor bai a gift no kwbang khlaidi multiply khlaidi nung tomono multiply khlaina ringya khlaya hingke nini aroni shegite khroksano yafari rjaknai Gwnangno teibo yafar jaknai hinisau gurui hingke teibo shekporoi najaknai hinisau hallelujah praise the lord nono tangi taboromdi nung chakri kotor khlayo beton nini 60,000 70,000 80,000 okay tongo nini kwbangma mane chawoi nungoi te 12 torongo tangi kaito nona se rango gwnang khlai tong because nini rang bai kaito ni mung kusuk naijak samung khlaijak thang hallelujah aboni bagai kaito nona rang gwnang khlaio abono nung double khlaidi kaito ni samungo ti khlaidi abono kaito nono tiu kwbang supungoi renai hallelujah ani pocket rang kre badani thaniwo jisu kristo tong kaito ni kok tongo abose aro sang gwnang chini bo jaga strong point jeng jotono kaito ron tongo but give alag a gift no utilize ma khlainai hallelujah kwbangma borok tongo o jagao mane tambo bini strong point maybe ang khasingo rang kaisa saka tekai tong khabasa ranai mane encourage khlainai kaham okay nini kok thai belai kheno kutui te borok abona khnawi khabasa rana sengi anini strong point abdi use khlaidi nang resapna kereng kharang belai khana to hallelujah
A resab mung no resab di kaitoni mung kusuk ni bagay. Hallelujah. Tini na kabang worship khorang kutui khi resabjak kaitono loboi abai kabang borok salaijago kabang borok healengo kabang borok blessengo resab di nang kaitono gift raka resab nani bini mung no lob nani lob di nini a lob mani khorang bai kabang borok blessing nai kabang borok hamari nai. Hallelujah. Nang je man mani gift no nang khati ui to no sundogo dai to no ribusogo khawi to no hunke shegi najak nai nang oro sungno khable khoksa yafar jango ba khoksan tui tongka shegi najaka 10টা aji nai no yafari rwjaka nang bo kaitor mani gift no tomung no ha khaproi to no haika ba haino samung nai ek to no hunke shegi najak nai nang te o je gwnangni tongnai aji ui tongnai bini thani yafari rwjaknai nang tini ni rang gwnang kaham ko but shegi najaknai. Hallelujah. Tangai te khoroksana yafanani bagai special oro tabu 30 jona nai tongo ang sanai jotono rok tumai tama ajiu okay baksa 10,000 baksa 1,000 baksa 3,000 baksa 20,000 40,000 80,000 jotono aji nai tongo ro ang saimano example not only example kubui kok nang tight rere kaitoni man thanya nang rere. Hallelujah. Nang tomne 100 টাকা ajiu hungke 10 টাকা kaitoni yari yafar tomo nang 1000 ajiu hungke 100 টাকা kaitoni yari yafar tomo nang 20,000 ajiu hungke 2,000 kaitoni yari yafar tomo lakh kaisa ajiu hungke 10,000 nang kaitoni yari yafar. Hallelujah. Tini kengma borok rang kabang aji phana tangi bigrangi tong saideman kaitoni man thaino riyani bagai kaitoni man thaino jera riya mane kaitor je sanmane amana jara riya borok tam hunjak saiman sikok hunjago nang kaiton no khungon tongo kaitoni bosano but kaitoni man thaino riyani bagai nang sikok category khobjago. Hallelujah. Nang sikok bumung no tomung no thena musunya nini langmao hungke kaitoni man thaino rodi hake kaito tangi san kaito gurui ngi tongka sukna hawa swari rokno beton rima yangi tongka aboni bagai nono sanba tangi san kaito nono bless khlaiteng kaito nono hamari khlaiteng kaito nono hamari khlanya musungja kaito nono bless khlanya musungjago nang ab allow khlaimani o kaito nono bless khlaidi iko ani 10% ang nin thani roi agree khlayu ang submit khlayu ang allow khlayu nono nangana bless khlaidi nei kaito no allow khlaimani sabo. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi mungsasuk tomung no ang tomun nin langmo mungsasuk samung khlaina hungke romdi tamnai nono ang mungsasuk hamari khlaina mu bless khlaina mu sung hungke ang nono mas sungnai okay ang nono o mani rida manno ang nono oba hake samung nin langmo khlaija manno mas sungblana jefro I hino afro khlai mano kaitor ke nono bless khlaina bagai ready no kaitor nono hamari khlaina bagai ready no nokse kaitor thaniwo yes kaitor nana bless khlaija hinai sak bedok mani to de tong amoni bagai no okay jeto tight nikok phaikeba angte kisa sukrubai sasiwana. Praise the Lord. Jeto tight nikok phaikeba tight nikok thanglai siwana aro sungnogo nang malaki wo tomuno thangkangke. Hallelujah. Sungro sarai ke nogo
Hallelujah. Praise the Lord. Okay, Malachi chapter. Malachi chapter. Okay, ang kulog ito mundo. Nong niyago Bible tomo tongo ke kulog di. Malachi. Chapter 3 verse 8. Okay, Malachi chapter 3 verse 8 kulog di. Hallelujah. Malachi chapter 3 verse 8. Should people cheat God? Borok kay to no khogi daman. Haka borok ro kay to no thokai daman. Hay ni sungo jagabo. Yet you have cheated me. Borok ro kay to no khogi daman hangke borok sanay ma kay to no ba khoglani. Phia borok tamsa phia nang khogi tong ni sao. Nang sikok ang itong huniro sao. But you ask, what do you mean? Kung borok sanay, tam makong niya bo. Ang bupro kay tanaran khoka ba? Oba hay hini kabang borok sanay. When did we ever cheat you? Bupro nano khoka ba kay to? Bupro ni naran naisa ka ba? Bupro ang khoka ba? Oba hay kabang borok sanay. You have cheated me of the tithe and offerings due to me. Hallelujah. Nung tithe and offering riya engma bai te aboyang tinangan aniran khogisai tongunai kay to pai thangmaro sanai. Malachi chapter 3 verse 8. Malachi takhok jiten Malachi kamke khonjo ke kerga khnani do. Malachi chapter 3 verse 8 ang poritongo. Should people cheat God? Kefan kay tano khogi jaman. Kubi kok ngke obose. Pheba sanai bake khongnani kay to naro hnai. Pheba naidi khogi tongo kobang bororok. Nang sanai bahake ang khokaba hnai. What do you mean? Bahake ang khokaba o bahake nang sanai. Pheba kay to tam sanai no. Nang tithe te offering anoria. Amon bagi nang sikok ni bosanay. Hallelujah. You are under a curse, for your whole nation has been cheated me. Nang tomon tithe dia hangke, nini nukhung tomon kay to no tithe hay ka ba tithe busina bole 10 mangso. 100 টাকা ও tomon no 10 টাকা ria hangke. 10 টাকা tomon 1 টাকা ria hangke. Nang tayni nukhung sikok. Tomong no haste tirprani borok kaito ni manthai ria hangke oh tirpran borok sikok ngmani bagai birman phayo sikok ngmani bagai nukhunga hamari phayango. Hallelujah. Abraham ni kongno sasiwan tabo. Abraham Lot no basirana thangai mane kebang ma azika. Mane keplai enggai mane kebang ma azika rangsa grisa kako. Naidi a rangsa grisa ka sompoti bo azi mani haikaba keplai enggai je mani phai mani. Abono botam khlaikya Melchizedek azorani je ochai bokhrok ni thanio thangni tuni rekhani so 10% klaisro kok baike 10% je sompoti bo azi bo mani abono Melchizedek ni thani yafari likha. Mane tamo kaito no to direct yafari manya. Kaito ni borok. Kaito ba kwrwjak abai borok no ma yafanai ble. Kaito ni samung khlai tongnai.
So azorani kaitoni samung khlaitongnai sabo abungkha Melchizedek osai bokrok. So Abraham সম্পত্তি আজি ভাবেন 10% সামনে আফারকা Melchizedek no. Indirectly সামনে আফার কাইতন no. Through Melchizedek. Hallelujah. Praise the Lord. Abun bagai jepur kaitoni samung khlainai borok nung malaya pastor evangelist pangthang. Faithfully jara khlai tongnai rok. Borok no nung manke bless khlaidi. Hallelujah. Tangi hinmale soi kaitor bai tamnai halok naragi samung khlai tongnai ka borok. Nung bo halok naragi samung khlai tongo. But nini je tight ab to kaiton thani sawina nangnai. Nini je 10% সম্পত্তি মানে মাস কাইসাও যে 1000 কাইসা আজি মানে আরনি ওকে 100 টাকা আবার কাইতন থানি সগিনা নাংনাই হাগো বাকে সগিনা এবো ওকে गोबां कुकसं गिर्जाव याफालाय टाइ याफारदि निनि जे लकेल चार्च गिर्जाव याफारदि जे प्रपान सेप मानो ओके ऑफरिंग निनि pastor phanangkha ba khoroksa nidi kaito ro nangai tongbo bless khlaidi kaito tomung no bo khaw sai tong chuba dio borong nongke chubai di hallelujah tangi himala nai di tomung no nang kaito no tight te offering riya hangke nang sikok category khobjago tomung nang sikok ngna musung yang ke kaito ni ya fardi Tomung ya farong ke nini nukung hamaring nai, nini dofa nini bising te hamaring nai. Teibo pori tong kanadi. Hallelujah. Verse 10 sawo, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord, the heavens and armies in Israel. Nang tomung no nung tight offering ya faru hungke nini nukung obab ngalak nini nukung bial paiglak kaiton nukung tabuk sabo abong kan nini besak kaiton mondi bobo nini besak hallelujah praise the Lord nini lang mawo kisi sapano obab te pusuya sok pai gelak nang tomung no kaito no bini man thaya faro hungke kaito kring sanmani yabo kaito no hamari khlanya musung jago kaito no bless khlanya musung jago abuni bagai se kaito sao ya fardi nei tamo sanani next stop verse 10 poritongo I will open the windows of heaven for you chukna hani janala haikabat Tailam phiogui ang no hamari khlaina hini sao sukna hani Tailam phiogui kaitor sungno hamari khlanya musung jago but kabama borok sukna hani janala hakeba Tailam no phiogui man laya tangai tight riyani bagai offering riyani bagai ani ba kusuk kurui hini sao nung rang kebang dari abo kaitor sanya nin thani rang kebang nini সম্পত্তি se 10 টাকা 10 টাকাও nung 1 টাকা redi oro kono hajar ni proshno buya oro lakh ni proshno buya busuk kebang re abo buya oro main gake nini thani 10 টাকা tongmani nung kaitor thani o 1 টাকা hako taisa bari re 2 টাকা a 2 টাকা baino kaitor no Tailam phiogui bless khlainai phiaba nini সম্পত্তি 10 টাকা unke hni samani se ang phiaba nini সম্পত্তি se 1 crore 1 crore lisi nang 10 টাকা ro unke tao mara tongaro sikok category nang khobjaga diba gobang ma rang ganang rok nogo tight sriya beton lakh kaisa mano phiaba tight busuk sokpai 500 টাকা lakh kaisa ni tight busuk phai 10000 bo busuk re 500 টাকা Besegere 100 টাকা sikok aborok sikok nang bo sikok na musung yang ke lakh kaisa aji tongo masong ke 10000 kaitoni man thai tomon nang riya hanggang ke abor bagai nang mo thangjak ya bahaya mo thangjak mo dong mo thangjak nai but nang
kase kafre haikaba obab khemang thangnai kuti phana ajidi haipa nang obab ngai haipa nang pusugyang nai je সম্পত্তিও কাইতর মালিক ইয়া আ সম্পত্তিও সিনজো খন্তিও শিকক খগো তে কমাও তে কসগই থাঙ্গো নং 10 টাকা ইয়া ফারমানি 10% ইয়া ফারমানি কাইতর আবো কাইতর মালিক খাই মানিছে ও কাইতর নং মালিক ইংদি নি মানিছে আবো হালেলুয়া নং কাইতর স মালিক খাইয়ানি সম্পত্তিনি নং মাংস মালিক লাখ কাইসা নং মাংস সাও 10% সুর কাইতর নং সারি মাইয়া Hallelujah. Mana nang sikok. Awal bagay nang tawo na blessing na musungo. Obab gray ke tong na musungo. Alay dekhe tong na musungo ke. Kay tono rana ni sengdi. 100 টাকা আজি ke 10 টাকা. লাখ কাইসা আজি ke 10,000. 50,000 আজি ke 5,000. Nangayang bari na ke bari thangman no problem. Zakayas ni lang mau seng nogo. First time Jisoo Kristo bini no kunga hapay mabayse. 50% সম্পত্তি ব ইয়াফারো হালেলুয়া 10% সুরু বতংলিয়া 50% সু বাখলাইসিউ নং তাবুক ব পারসেন্ট তংনা মুসো অ 10% আবো যিশু ফাইনানি সিলাই সেকাং খাজাক মানিছে যিশু ফাইমানি ইয়াগলো 50% জরা সাবো খলাইকা জাকায়াস Nara Colgate company se sini. Borok toothpaste sinya tabu. Colgate se no. Just a company for Colgate. Ay Colgate atong. Company met mane toothpaste make bo huzak nai hese hun lai lia tabu. Tamong ke kalai sa kok by Colgate atong. Tangi Colgate asuk famous sangka. Para bising just a thaya pano. Just a borok ni khugo pano. Tangi Colgate hunjak. O Colgate bini সম্পত্তিনি 95% bo 100 টাকা আজি মাওসে 95 rupees bo kaitono ro 5 টাকা se sabaya bo ashika sabaya asika ganang hallelujah naidi kaitono hamari bahai 95 Kaitono remani yagulo sudu se 5 টাকা sa sasini sai sabaya baksini bagi bagbaya. Bobahai hamaring kanabo. Hallelujah. Colgate company kaitono 10% ya 95% ro. Abuni bagi worldwide jekini kini nang thani. Colgate ma tongnai borok ni bukugo Colgate kok sajak nai. Toothpaste bo hojak nai hini hinya. Oi Colgate to de tong. Tangi asuk famous khabo because bo kaitono respect ro kaitono borom ro abuni bagi 5 টাকা banya sa sabaya bo hallelujah namo Gwnangno musung hunke namo alai dekha tong na musung hunke sukna hani tailam phiok jagai nini langmo hamari sakpai na musung hunke yafana sengdi Hallelujah. Yafana ni sengdi. Praise the Lord. Nang kaitono submit khlaina ringya. Kaitono permission sir ana bless khlaini permission sir na ringya ngi tong kenan. Kaitono no baka bless khlaina. Bible sijak tongo. Kaitono kebo khogi de man. Ngen nang sanai bufrang khokaba kaitono. Bagyang khongnai kaitono. But nang daily khogi tongo. Nang tong no kaitoni man thanya riya hangke. Nung tomung no kaitoni man thanya riya hangke. Tithes nung tomuni yafari hangke. Offering tomuni yafari hangke. Nung shikok. Hallelujah. Shikok hanjak na musung. Net slow ka. Maybe taise ke bondo khlai mari sine live 100% karanai ke tirin data. Hallelujah. Shikok hanjak na musung yake kaitoni yafardi. Suknahani tailam phiogui mini langmo nang blessings nangu hungke yafardi. Kaitor krih ni yafarmaniya. Kaitono hamari khlaidi bless khlaidi ano hnoi
kaitono sakbedo giri manisi abo. Hallelujah. Sengsaro rekangke sengsara niyamu ketambah rekhe payu. But kaitoni ongkong ka bahaya rekhe te kebang enggo. Sengsani ain niyam ketamo rekhe payu kisanggo. But kaitor ka bahaya rekhe genang enggo. Sengsara ketamo kesrang di genang di. Kaitor ke rodi genang di. Tapi neng borot tanam musung renayo da na kesrao. Kesrang ka mana neng kaitoro kemai tangjak bainai. Tamun neng kaitoro ya farnai. Okay, submit klaine hingke neng hai genang te keri. Amen. Sukna hani Thailand pyogi kaitor hamari klainai. Am kisani kogya. Hallelujah. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it himself. Porinai di Malachi chapter 3 verse 10. Asake kaito nono bless klainai tonani jaka sa tonglak din inukungo. Hallelujah. Of blessings na nang nango ke ya fana di sengdi. Ten tithes ya fati. Nangze jaga girja klayo ya fana di sengdi. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito ni borok rok no hamari klaina ni sengdi. Hallelujah. Kabama kaito ni borok tongo. Naidi Abraham Melchizedek ni thaniwa thangi bless klaika. Hallelujah. Mane 10 tithes no ya farika. Osai bokrok ni thaniwo. Tangla through osai bo kaito ni ya faro. Kaito ni samung klai tong nai abahai borok no ya fana ni sengdi. Nini sompoti jepro kaito ni samung klai tong ni borok masa nai. Nini nukungo alai dang nai. Hallelujah. Abo kuno expect klainya ni nanya neng bekha kufur ke ya fardi. Hallelujah. Automatic nini nukungo edeng na ni siang nai. Hallelujah. Ang kabungma tayo nugu. Great pastor. Tamusa. Nini sompoti to muna ang masaya hengke. Nang kereyeng na hini saw. Direct saw. But kamo borok mo mota marang lu pastor sila hini hinay. Mota marang lu pastor hini hinay. But actually abo bosana ni kong sayo to niya abo. Bo jepro sawo kaito nono bless klayo. Tang mele kaito ni samungo engage ngjak a pastor se. Neng ya. Neng ke ni samungo neng pailaya. Hallelujah. But kaito ni samungo, kaito ni ministry wo, kaito ni hani bagi engage ngjak sawo ba. As a cross of pastor, cross of brother, bajes panangka. Jepro nini sompoti bo masawo. Apro nini neng hamari ingo. But borok opo no buzina na ya. Tu tamrang sakrak pastor bo, betam bahai himlay. But nini je sompoti bo masana nangnai, afro se nini langmo bless ngai. Abraham ni sompoti Melchizedek no sepula ya fario. Hallelujah. Melchizedek no sepula ya fario. Abun yagono se bosana ni sengo. Tei na ni Abraham ai genang kepan kerai. A Gwnangno bo bini besa sokba sakbana ya fari kelangka. Hallelujah. Rango simia poito genang. Abuni bagai zara poito klainero. Abraham ni gusti hinjago. Tini neng ang poito genang mabai. Abraham ni gusti si hinjago. Abraham masake genang ka. Kaito ni ya farmani bagai. Rango similia poito wo tomungo. Bebahagono. Hallelujah. Praise the Lord. Tija propana ya faro. Loko punungnan ta thangdi. Kebono shanani ta thangdi. Kebono saiman na ta thangdi. Secretly, Jishuni mungba ya fardi. Hallelujah. Ang rekhablei tithes angba 1000 kaisa 20,000 tiri rekha. Abo advertise khaijang na ya. Abo kaito saiman ka nangkha. Nang kebono ta yabo advertise khai sanan nang ya. Ing kengma borok abo ha proud dong layo.
Ani dartı şey girza tangzak mani inglaytı. Ang sırvası ta tani aro. Abay to mungo ta tangdi. Gabon ni nabu tuyo kosoki tangba kya. Lag pan rito ni abu tuyo kosoka. Kebono saiman na ta tangdi. Soy musungui. Kaitor bay clear rengai ya fardi. Buziya ko shisuya kunga ya pana nanya. Nilar ketomni. Buzi ka saiman ka afrono ya pana ni sengdi. Hallelujah. Buziya we haino buino serengai ya pana ta tangdi. Puila nang sarai ke buzi di saiman di afro ya fardi lokono saiman tar di kaitor saiman kanengka. Hallelujah. Clear di. So sentam nuka. Koksa ya farzak mani dosta azikhani sao. Faidi kaitor sunu gift reka. A gift no double kailayana. Koksa ya farzak mani pasta azikhani sao. Koksa ya farzak mani koksa no ton khani sao. Abno nawui dosta azinai no rozak khani sao. Faidi sungbo kaitor mani gift for gnang ang layana. Hake kaitor teibo gift at klayrenai singno. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor ni kok tomun nang sanani bagi kaitor nona dagios hadi. Tomun nang naikol tiniwo mamu songi sar tiniwo khabasar tiniwo resap tiniwo musha tiniwo mungsasuk kaitor je yapar man arat thangni nang but kaitor ni mung lobjak nai ja ang sungsani tomung ni kok sawi tongya sungsani a tamnai musamung kok nang sawi tongya kaitor kok sawi tong aro nang tordi gobang kaitor je gift kaisar ma ba gobang ma azidi hake kaitor non tibu ketal gift add khlairenai. Hallelujah. Kaklayo buziri man khana ganang teibo ganang engnai kerei teibo bigra sanai nang ganang namu sungga kaitor ya phana ni sendi nang ganang namu sungga kaitor gift mano utilize khlaidi samungo thepadi tomung nang samungo thepaya tomung nang samungo thepaya kaisa thayo no basawi tongo asukbai no khom jagui tongke je tongmani suru nang sekpuroi tlangjak te ag ganang ni thani na gift sogui dai tomona aba haingna musung yangke ya preshedi. Hallelujah. Praise the Lord. Baksa kirijagi tongkhana but buji jangnai tongo do kaham ke pholate bujidi ang kobangma kok khitari bo sai tongo even direct bo sawi tongo je bujinai bo hamsajak khunjo ganang rok hamsajak. Hallelujah. Or teibo tongkho kuthok but mokhang mai mokhang malailai kok salaike teibo bujilai manlayo oh live tise taike tamnai WhatsApp group tui rokse but kaito no hambai maro oba haike pano kereng riton mani bagai ang poito khlayo salsa sungjo to no kaisa jaga gathering nai te a gathering go sungjo to no present tongnai te kaplai ke kaitan kok srungnai nai sung. Hallelujah. Bodol ni bumung bodol sengmatai khai manya Jisoo Christ tui sung pyogjak Jisoo Christ tui sung kaplai Jisoo Christ tui sung thansang lainai Jisoo Christ tui sung gathering lainai te kaitor te sung tebo tol lainai. Hallelujah. So tini je buji mani asak nung siteng ang tai asak kolok thanglia tomono confused tong kisa misa hangke srai na musungke an personal tamnai contact khlaidi ang srai khlairena but tini ni buji jaknai obono kaitor nono gift reka a gift tamo nang clear ang di kaitor bai te a gift nang tordi log di kaitor ni mungte bu kusok naija te amoni log sing tight offering of sogika nini সম্পত্তি ni 10% kaitor no rodi o maso je ajiman 10% kaitor no rodi ab nini bagi ya kaitor ni bagi tangai kaitor je nini baki tongma rokno kathar khlainai te tebo double ke multiply khlainai nang tomono gun hisabe aka multiply hisabe nang blessings kaitor naro ni nango sukna ha ni tailam phyogi kaitor ni blessings nango nok sagya jat blessings nang nango hungke ya phana ni sengdi kaiton no hamjago kaiton ano hamjago sungno hamjago
bosono kibna musung jagya yakana musung jagya hallelujah phaidi kaitoni a sungsa saw to layana phaidi kaitoni a musung mau to layana hage tebo special ang layana tebo excellent ang layana hallelujah kaito kaham mini khairok ma hamsak ma paiflaya hage tini asang siteng tomung no norok oro je nai tongnai bisingo Bible study group takon habyako tei nang musungo kaiton kogno tebo srengnani hallelujah trai serangna musungo tebo kaitoro torna musungo hunke the body of Christ yes the body of Christ senai group salamjak tongo oro seng daily Bible study klayo nungbo add na musung hunke ani WhatsApp number nini bomung sui number rohordi WhatsApp number okay no add klaire nai seng daily no Bible study klayo no add ngi manai hallelujah ani mo ani je WhatsApp number abong ke 97451897 ang tewisa saitong knadi 97451897 ang teyasuk fologlia already ani net tinini bagai paikha internet so ang close klaisinai kaito kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya